balinda ukusa bona bawuheme esigodlweni sakwaMkhonto bafuna ukubona amasokana amatsha nakaphalalako. Mbala lithena liphuma kilanga avela nawo sekaphelele ngendonga zawo athekeleze ngendlela khona alandelana umjeje agijima sakuthemba. Kuzwakela boma bakwakwazela kulila ubutswitswitsu bemlozi kukuhle kunjaya. Ikosana ephethe ingoma leyithi nonyaka beyiwisela abantwana pheza abama200. Uthi yena nabo Sobesa baba abantwana bona babuyele esikolweni nakuyihlonipho yona bayibekele phambili. Njengithi abantwana babuyele esikolweni akekho ngathi wafika ekhaya adelela abe nehlonipho. Into enkulu engiyibawayo ongayo esikolweni ayokufuna umsebenzi ke bahloniphe nabo gogo aba bahloniphe nabo umkhulu. Abo baba bachwile nokuthi isitshaba kufuze sikakarele kulamasiko wabo bamkhulu. Kanihlangana namasokana amatsha la khona nesokana elineminyaka ema-69 lithi likhuthaza abantu bona balandele isikhabo kuseseni isikhathi ngoba naye besola balekela isikhaba gege emazweni kodwa isiko lekhabo lemlalamelela belayo umgola kosozizwe kwaba bezima abambuyisako bona azokuphetha isikhabo. Ngomkhonto ngibona ngakho ningakeza amasiko khamano kweza amasiko ningazi njengami mina bangihubhulule ekudeni bengibuya eCape Town ngibuye ekudeni eMozambique ngithi ngibalekile ngakabaleki bangikhumbulile bavukile ngilapha namhlanje khamano kweza amasiko ningaflatheli ngiyanibawa abantu bekosi ngomsiza mina. Amasokana amatsha la bekazitsho namabizo wabo obusokana. Azolaka uthakatsana ikatisi isikataputisha kemphutha lamra yakatakatisi lo mona lo mnyatsa busisa. Akala utankala busokana kimsese umsese kisayili fela kisela maranga. Bathe bona baphalale bachise kule ingoma yamasokana baphadlalala ekosini omunye nomunye wachinga kwabo. NginguKamfat Masombuka weindaba ze SABC ngibika ngise Auckland Park eJohannesburg.